Olá! Bem-vindo ao meu canal Família do Seu Reboço e Mídia Portugal. Hasur mal falou how manina. Obrigada barak tambah imi harewana how ni video idane. Sekarang imi hune before makarela video ne kita luhan subscribe hela mini canal hodu ne imi bal saya ema nebe primeira vez bel hare amni video nebe ma ami upload iha tirmaine. Basira nebe maka subscribe na mi tohin loro hawa agradeço barak tambah imi maka how semangat na fating hodi halao video ne. Bem, han sei hari ani judul video dan ne vai ser primeira vez how halao makeup tutorial bahan feito maluk sira. Antes de mais how kar kat fatene katak how la os makeup profissional ou how nunca pernah saya kursus ida how aprende mesak det. Bem, o hilorun yang ne how kar halao makeup dane how nya maquilhagem ida ne tambah how tuba acara ida ne bem how halos ne mas how nya makeup lorong ne sempre simples. E espero que me gosta. Que te taca, que te desliga, keep watching ou continua hare. Bem, primeiro eu apply a daily cream narang la roche, hanessa em foto né, eu usa limandet. Tuirmai eu usa corretor ba oinhang husikiko Milano. Eu tau e hani T-zone det, ni função né para menos itania poros. Ba foundation eu usa Maybelline Superstay. E hane eu usa o look hane limang, hodi apply foundation ne bahane oin. E depois eu usa beauty blender, hodi maratakan foundation ne di dia bai hane oin. Ita label haluhang taumos iha itani ka korok selai e mahalai kon hare itani oin korselo no itani ka korok korselo. Tuirmai eu usa no corretor Russi Maybelline hotu, eu usa bahan T-zone, hanesan animatan okos, haunia arquinhos, rentos no hasan sorin. Depois eu usa esponja aqui que dá hodi meratakan corretor né. Depois eu uso a luz powder do cicatrix ou de baking. E hane eu baking é jona. Nebe makuin eu tal corretor, hane sani mata óculos. E ha inus. E ha rentos no rasa. Tuirmai eu usa pó bronzer do Kiko. Hane sani hareda daune. Bahane mata eu usa cor laranja tua, no moço laranja muda Russi BH palette. E ne eu foti cor rua ne, ou de cabra moto. Depois eu tabaya hane mata nini. E ne eu blend di dia, mas eu blend by iha larang laos blend by iha liu. Depois de blend ya, eu foti fali pincel selo. Eu usa fali pincel selo, pode hable foti fali cor kinor e iha cor kinor ne eu tava iha matangnya larang matang claran. Hotu tia eu usa fali pincel selo, hodi blend cor rua entre cor laranja no cor kinor hansen hareda daukne, hodi ita bele achieve resultado nebe furak. E kusli eu usa cor chocolate, hodi tambah iha matang nining. Agora ita passa ba eyeliner. Ihane eu usa eyeliner liquid, usi Maybelline e iha matang óculos ne, mas eu usa eye pencil, usi Maybelline. Como eu vou jantar, eu lalu usamos hani matang fulung falso. Matang fulung falso ne, mas usi Maybelline. Outro dia eu uso máscara mousse, usi Maybelline. E nebe maka fura gloss, halo itani matan fulung mahar, no mousse metam par mate. Agora passa ba eyebrow.
E hane hau usa eyebrow husi Anastasia Beverly Hill. Depois eu foti corretor matangnya, hodi hau bele hamos haunya eyebrow nia kneading. Depois de makeup matang yang hotu, agora te fila faliba itani oing. Yane hau usa pincel ponia, hodi meratakan po nebe maka uhing hau baking helane, hanesang imi harede dauk ne. Bubblers hau usa Makeup Revolution. Yane hau usa korua nebe hau gosta permate, nebe magi konite tawa itani oing ne, halu itani oing kelihatan la mutin liu e la metang liu. Hanesang kolegi sira harede dauk ne, hau gosta permate korua ne. Depois para halu itani oing nabila hau usa iluminador husi Makeup Revolution hotu. Dene misfurak ne hau tau bai hamia hasang, hamia inus e hamia rentos. Hodi nene itani oing ne bele kelihatan nabila ne. Antes usar lipstick hau dada linha ia hau nia lábio ou ia hau nia ibong hanesane e depois maka hau tau lipstick. Tada! Bem, belo chegou ao fim ao nosso vídeo. O hiloronem de vídeo magnedet. Espero que me gosta. Se quer que me la gostamos, favor de darle like. E kusli hau karkato obrigada. Adeus e até próximo vídeo.